wade achi de be ka se nyame ayade. Right. Yeah, the nyame ase. Baby a wo free ba no kran ni ade ho boko. Oh, yeah, yente boni bia. Yente boni bia. Oba ha che. Na say phones wa na enkomodie no Right. Quickly, but mention say state investment fund what is saying? Social investment fund. What is saying? Oh, edin kan ma menchia de konkron a etie yan. Ewo Nhyira FM anopay. Teacher mi amenuanom NDC for. Your regional minister, your regional chairman, the executive, constituency executive, ne branch executive, ne afufra. Social investment fund a hoboko. Right. But senior and no social investment fund, your Juma no aye no ye to say NGO. Okay. Because I buying MISCA. Yani a trade proposals near called donor funded agency. Okay. So no honey a copy funding. Unya funding na wetimi aye project. Abass idea. Itimi a microcredit. Itimi a infrastructure. Itimi a niyama bebre. We are into poverty alleviation. Right. So insofar as ena bibia kujina funding so. Okay. Now here I'm saying with the changing focus of donor agencies no MISCA USAID no ama pull out no ni ade no. Ama funding honsem okay. And IMF conditionalities no your woman so a couple the amount of loan and as a grant I bet me I drawn it down in a year to about $250 million. Inti ama eniyama aye wisri kakra but yeah de ya dan nyame enim say ya de ya ewia bebo amadu for chair aye de ayeja inti ego so far very good. Emuni eye kakra. Definitely. Definitely. We are working on one project and share belanche. Okay. So noni ade asese aye wo your table when you so yeah to one. Oh, okay. But say Jumaine, I mean, sounds like a regional communications officer for the NDC near how do you balance it? Oh, sir. Yes, for those on our day, we in Intino and about multitasking and so on, and any ever shall say I and yet try say best strike a balance between a Jumano and a yana thankfully me honor ye busy be brave. Okay, and ye busy be brave. Intino yet to me a year and non society me a party. You know, say, baby, I could do be an a party in the day. I could do sure. Tu kasa ne waba bam nti no wanya baby asinti wo to party no asawrama the bedroom will be no when you be tutu account because amanyo sem no enso ha ya be konanim yeah and this wo fi say wo de okwaduo wo konti watetim ti unuano ma aka kire de wo tu omo ajeje mu a it will come back to bite you but mo grassroots no complaints ni bebre say mumu dodo no akoduru no as a Biblian appointment, they are not looking back. Grassroots no airbre. And I quite remember say comments after posting a lot of comments were coming in there. A bit more Ubi reposted Woody and he was happy. Say others were also saying say some of our leaders now share kind directly or say some of leaders no ebi wo wa mo nye mo mfi wo mo ebi kura ba mo office na mo totoma wo mo ne ade a nti adena bi adam wachi ama I know say particularly young can wo de o manye specific am wudi ni de but some of your people I'm say the your party for ni kanyina ya de gibi mi e ema mo. Okay. Now, master more can in answer no. I no crack. Now, me media me huni say a nya appointees na sebi in fee grassroots. Name mem say expectations no. On say yet now opposition few more NPP a day. Esha ye near asa anti ye ba bamu no. Yen call for ni na fi say within this 1 or 2 years na was so bia ye day enyane ho. On say okay, and also they are practically impossible. What you say? A year ye die ewa brabomuno. Yeah. It is say
awo ye wo obi anopa ye wo obi awia ye wo obi anwumre to obi de beba anopa obi de beba awia obi de beba dai beba anwumre oh okay enti asem omo kano de me ka se omo ni nokura na me ye dai na me boa ba de be sro mo ne se economy no a ye papa Jo Mahama be fa ye no na ye economy asa ya kokwa wo hada be na wote se Ghana ba bia ye nya sika de bo man no ho bra eye bosia na ye kobo no Eurobond NPP ba omoniama bebre omoye ya na omako raise bonds ba esan amamu boni NPP bu ye ninti no ye ba no na ya blacklist stay from Eurobond mebo ana no kre na omampanyina kufu ado ka bebre so a wabo a emra so se wo se utua no watutu ahye nanim 2025 2026 2027 a and the debt overhang yen anasa eka na nadonko na ne breso wo so utua watutu ahye ye nanim o ye komu nko ano close to be 20 billion you get a point akokwa wo kroma brebe na ote ye se aban ho akere na ma wo se akofa bibia by friend DDEP na enkokrafo ne pension fo sika da bank no ono no de ne tumi ayede afa nje economy no ayebe fa aye no na enye na asei se wa wonim na ya rate ye junk on ewo ayi sector bia ni ho a ya metoka hwe koko nsensem ya abai e kanko a ye beto no koko sector no nko ano almost 32 billion you get a point so yeah beba ho so baby a ukọ Bosta ekada ho ukọ Bank of Ghana ekada ho ntina se ne niam asi aye de asai no woni a omampanyine de economy ni hye omonsa no ade a na esese omoye ne se they had to manage economy no asai no whilst meeting the expectations of your de yankofo no you get the point okay ntina nya ade a de emresa ben hyiran kanya me yewura to force na ono na yesika samo hyehyɛ ye nyina si na battery so no ene wabɔ ne ho modene ama ene me baabi a ye me depa ye mantamu nketenkete mantamu nkuma mpuntuo a ye rural development NPP abreso a District Assembly Common Fund na was a kofom ema ye de eye nkronketua mu mpuntuo no almost centralize no Accra in the toilet kran ye beba be say ema ho contract to Accra o 2024 District Assembly a wonya sika kese from District Assembly Common Fund no eye 1 million papers kra intimi nya de ento for the year for District Assembly but yewra Mahama ne yewra to force number you know omaboabo sika kakra na ewo ho na no in spite of year you know amane District Assembly afia yetwa the District Assembly a iso a wanya hwe kra nya 6 million just 60 billion old Ghana cedis right ebinya 8 billion omo esoso no ebinya 12 billion ebinya 18 billion and as can what they ba not wasa de susudua ye dey ato ho eno na minority ne se munyai na local governance no so govern omo ho se wo disika brand so mfanye you see what say won the nim de won ho a or the ye be ye the MPP for year you know say NDC for ye be o mine bebo aden because District Assembly sika no mo mfama no mo etenkran esusu de assemblies ne pe no mo de aye dey abre o mo nti wo pe ebra impuntuo ama fom ankonkron ketua mu pa wo Ghana ya bakwasam a nanado ne Dr. Bawumia apart from musika na enko no I said the same approach na mu yi because no tie wo de tie omo ando sika na de tie sika na de and the MPP no nem bakra wo ho a District Assembly you know yes the abesi toilet the District Assembly sika de si toilet yewura to force nim say sika no sa wo de ba no amfa susudua anto ho wo mpuntu semu a omo so betimi de omo pe enti what the susudua bi ato ho se sika no ayede abrɛ wo no untimi nkyerɛ se me de koto me papers at the Ama District Assembly sika no for BC 6 unit classroom blocks miensa we ya de bone nkronkro borehole eni so no to boreholes ahodo be yensia si chip compound eye clinic keto a obi yare a yebekọ hospital yedai ewom si 24-hour economy market back we ya de bone na mpuntuo na no no a District Assembly Common Fund sika yedai we ya na yedai he is just trying to ensure say sika na eba from no ebeduru from o monso mfanya dai enye de omope ena wasa etwa sika ni bi di ato ho say fa bi ye
ɛyɛ impuntu ho nsɛm first Zoom Lion adwumadie no ane centralizing one kran no a yɛ maame no yɛ adwuma na 250 Ghana na ɛbɛcha na aba no yɛsɛ sɛ district assembly ne na ɛnyɛ dɛ fa district assembly common fund ne bi na ɛyɛ dɛ ɛyɛ enti aboa ama nkronkintoa mu mpuntuo na yɛ dɛ akɔ emu apagya what you say ebio enwuma bebre a ɛwɔ hɔ a yɛbaayɛ na ɛkɔ form school feeding program and the NPP ɔmo NPP for caterers ɔmo yɛ school feeding ɔmo antua ma ɔmo kɔ sama ɔsɛmɛnsa hɔ ɛwɔ ɛyɛ RCC ɛma ne gyina asoro etwa bɔ ɔmo na ɔkɔ ɛbɛn nɛ under NDC yɛwura Mahama ɛne finance minister ɔmo ka bɔ ɔmo sɛ sika ɔmo ayɛ dɛ ɔmo atua school feed free education NPP for so ɔmo de free education aba but free education no na sika sɛm nsi akyi baabi anyɛ dɛ nsi akyire by NDC apesika de tell free education akyi sɛ get fund no a NPP for yɛ adeɛ bi a friend of statutory capping and realignment no ɔmo form 30% 35% ekodie no ɛnɛ yɛde sɛ sika na taa free education ati into free education na wohu sɛ enuane sɛ mo nhyɛ da ntene bebre saa what you say menka sɛ yɛsi ano kora ba nɛ enkwala no edidi mo ho tɔ mo so the issue of feeding na yɛdɛ akɔfɔm nti sika kakra yɛbɛto yɛ no yɛwura ato force num ne na pamfo Bank of Ghana governor num ɛyɛ sɛ sika no ɛbɛkɔ wɔne a baabi a wɔ sɛ yɛdɛ ɛkɔ that is the only way our economy ne betimi I expand ama ho tɔ yɛdɛ aba ohwɛ by way of job creation yɛwura Mahama etwa sika ama ne national apprenticeship program ɛkɔ so a yɛ training amanfo mo ne makra ya hya ase yɛdɛ yɛkyekye party fo ni bi enya ɛsomfa so what you say adwumawura program ɔma yɛ training na wi a ɛnɛ sika ɔmo de bɛso ankrankra adwumadi ase ama ɔma yɛ ɔma adwuma no ya checha mo ɛyɛ dɛ a party fo ni bi yɛ dɛ ɛka ho nkokɔ nketenkete me ba me ka the argument sɛ ɛnyɛ say aban ayedey a neglected form for but when we say aboa wo so ne ngoma so NDC ye dom ye dey edoso enti no matter ade bia wo be bia no unya bibi ma obia prekope ebe dey ebe ye enkakra management of the city ade ba ko a ewo say Ghana for ye kwa Nhyira Yura John Dramani Mahama and the handlers of the economy to say you to force no ni ade eye nhyehyɛ ya wo maya ama enne dollar no atimi ayede agina ye be free aban mu dollar koya kodru 17 cedis ye be free aban na nenam 1615 me nyini say Angel Gabriel be ka kire wo akoko a wote yi say ye wura Mahama betimi aya ama dollar aba for mo anka okranka obeje adi ye NDC for krank ye nyendi but ne through prudent fiscal management through a year forest reserve forest accumulation policies they say gold board aye de aba no and ne dollar no yenya bi de yede eba enti ama ne dollar Bank of Ghana rate 11 cedis cry nyede endru ne atie nie obi bia under NPP na wo kofa mo a unya $10,000 no na wo hia Ghana sika no 170 billion ye 170,000 ye 1.7 billion enne so the 1.2 billion na yekra 500 million sabe yede abehye obotomu a so wo sidan a wo betimi dia yede akochi ahyem adwuma foforo na wo bebia wo pese wo yede wo betimi dia yede abie so the economic impact of a year NDC prudent management of the economy no is there for all to see NDC for nkwa na benefit NPP for so a benefit but the issue I reflect in the prices of petrol and the NPP November 2022 maybe akoko mpacho me dem no say petrol koya diesel koya kodru 106 Ghana cedis okay and the diesel and 60 cedis cry nya day endru ama eniyema mu ayedey ago and nti we driver ni na first o car wo be feel no be 2000 no and no kra 900 Ghana cedis cry utimi yedey e feel and na petrol ne yede ye bibia yede e wo Ghana ha se ekofa aburu wo nwura ma ba ye petrol se ekofa bayire wo sirema yede petrol nti amane ma bo ankasa yede aba fom and cement and the NPP na ye 120 Ghana no and aba abedru 80 Ghana cedis iron rods na ye 94,000,000 no and ye 6,000 ye 500 anwa kofo gallon a ekodu 1,200 no and ye ukra 500 Ghana kra wonya bi emo
uncle Cindy nomni ade call 65 e bi ko 650 bi ko do 800 Ghana no and okra 500 Ghana crowd here there we be enti yanka say within this shortest possible time no Yewura Mahama nkonya ama bibia aye pepepe right but watoto niema aboama oman no se ne na breach aboyen no a oman no ni daso nim no se de ono oni ni daso no aye dey wenye ni daso enti fapem anase foundation no Yewura Mahama ato no we are now going to build on that foundation. Now, baby, NPP say economy ni kodu. We are still under IMF conditionality. So, ye biemu kakra. Na enyuma ye day aba. Na ubi biya ye day. Enye biya ye day aye. What the issue of your friend will be our far enomni adie no. On sa akoko realistically no. Enye yenya manyo semfo nko a. Enye ko biya ebeba wa brabo mu biya e na obetimi afa. Realistically yete ha many wouldn't come me nya calls so me nya calls be 15 missed calls many wouldn't come ba musem no me nya calls be 15 ube wia ube sha ase say o reply no na afoforo so say ayedai eba enti me mentina ha mo appointee bi achi say ofa calls na ofa call but me as an appointee me devise strategy via me dey engage with party for eboame o frame na wunyame ba kwa na maka kire o say adwuma no ye no sometimes you will meeting sometimes ye niema bebre enti wo frame na wunyame a jame message o WhatsApp me obi a me ntimi na na adwama be me da be 8 a ebo be 1 a me sorry sa abre no na me go through me WhatsApp na ma hwe message a obi ade aye dey asend me nti why your voice note asend me a na me nso aye dey ma reply o say yam one na wo pe na metimi a de metimi no ma aye dey na ma ye say be redirect wa kwa ba bia e ba sa e ma botoye mu ye dey e ba ba say nipa dodo no afi say wo frɛ wo phone so na wanya wo ne wan kasa wo phone so a eno ano no obetimi nipa kasa wo WhatsApp obetimi agya no message e wo WhatsApp at the right time no so because appointees ni bebre so ete so appointees ni bebre so ye dey ebre senior e won nipa trimu so obi be ya appointee all of a sudden na bibi access and anya sanity especially under this NDC administration because of the austerity measures you putting in place and ye be ya over expenditures no me ade enkoso no most of CEOs ni bi no sabi say ne omo ne kwa agyanan so aye be hu so omo gya omo na aye mo gya nko a enti ye nya abotre na emma yemfa sabi kukuruku endiamim because afa ni aba power we have a 4-year mandate was see edikan toto niema e de o man ni gina fapem papa so na economy ni ebiemu kakra na obi aye de enya de obenya enne ye ba obi ntimi nka se party fo nya adwuma ye party fo bebra enkoko nketenkete abaye o moka ho adwuma wura abaye o moka ho napko ayi community police aya for mo ye de o moka ho ba and the NPP no mo ni sa ba mejitu mo se dodo no anso wo fie o mo nya nya de enya adwuma na mre ko nanimu a akwanya bebre ba no mo so be de ebenya adwuma ya makasa ne kodoso na ya mabufuo ba na ye kasa sesi yi na eniema se ya ebia sani America no obi wo ho a ne mo abeba in the second term wo hwe Yewura NDC last 8 years I be ye na senka ya anwene ya second term a enka nkofo bi wo ho anko ma nya minister na deputy minister ndi obi ti se Felix Ofosu kwache no obi ti se Kennedy no eno mo ye ministers no first term no omo anche da nya bibia but your second enti emre ko nanimu aye adwuma niam mu bie no na opportunities ba ma afoforo aye da nya bi that said me ma omo dibim omo na abre enenne ye di omo bre eso mfaso and having done politics mama no sem nyina ma ye no asantemantem ha minim se obi ye party ni wa asantemantem ha minim ayakayaka de enye ya yedi nipa ne fam utifie kra fie mu kra yetimi yedai etu wo ye obi adwuma kra otimi yedai epamo ye registration ye bo ye nkofo anom ni ade enti wo mu na abre na tumi no ayedai aba na de wapoto ama na fenso nchiri de fabom enti asem o mo kan ni na famfo kan ye mo de bimba mo nya abotre eniema be yedai ebe ye ama ye nyina no obia I fine right that said odo unemployment so ni
training amode ma youth no. In fact, I will hear the Ghana for to Abama the NDC, current NDC, issues of unemployment, corruption, kahuna guarantee so some kahun. We share these 3 areas here. And oral no related to corruption no. And unemployment na galamsey. Okay, employment somewhere training for any other. And I know Mampeni Kasa no say 1 million people are employed. BTA a majority leader a day before, or also say 1 million jobs and ya create. Now, the disparity a Ghana Statistical Service or my figures, which is almost say Q1 and Q3 of 2025 Mampeni cited for 1 million jobs no. A 330,000 increase and Abba in within that quarter. Sa figure ya ye no realistic and answer a mistake be ye coaching because Q1 and to Q3 no yet me create about 1 million jobs for the youth then a bit more soon employment is it annually. One will say Osha a brand NPP fra binding right now the rate of unemployment hover around 14 to 15%. Right. What you are saying to Ghana and Kasa, you will nipa between 2.5 to 3 million in year Juma. Yeah. And as a moment penny cocaine, no, and you one a cotina baby, and Wakikan Yamabo Maya de Diabreno. Right. A state agency, a Ghana Statistical Service, and a yes answer, see, and no normal day, a buyer. Now, what we say, ye can't jobs are, oh dear, you know, say. You can't employment different institutions define employment differently. Yeah. The International Labour Organization or more definition of employment any Ghana a definition of employment difference so depending on the metric I will use obe categorize it be as unemployed obe categorize it be as unemployed but say na statistical service enye nipa ya form adwuma in the public sector and kwasem no eka right but say ubia wo fa nipa adwuma wo ko register no was net what you say yeah wo ko register no was net abosumi bia wo ye utua ne sika what you say in this data no any adwuma aban yetimi afa na kabo mu a Ghana Statistical Service de sa eye mandate no aye dey aba na NPP for omo wa aban mu no almost indicators no Ghana Statistical Service the babontin omojetum no moses say the Ghana Statistical Service enye credible bi amana akokwa is that what they are saying but we my joy my joy online 3 million jobs were created as of September 2020 Ignatius Bafuwa NPP MP for Sunyane West and Labour Minister and the NPP. Yeah. Was it 2020 Nkomu create 3 million jobs? So now, 3 million jobs. No, how did he come by it? Now, I am passing omu create sa jobs na mpana because send nipa in the Jumaya Ghana ha edoso no. Sometimes most of the efforts at employment creation no. One share ya obeka senye day and yield the results, but it is yielding very positive results. Akoko mpacha what am I saying? Inti figures no aye o mampanyini mahama e dia baba ye kan employment nso a enye abaya dwuma nko a akoko aso de make yeah omo a ya fa omo ankorankora dwuma omo a ya bo omo ama ya dwuma in the informal sector micro small and medium scale enterprises omo nyina ye dey e ka ho na be dey e be wie sa NPP for and as some more can so muntimi fa superior data bia maaye e me challenge the Statistical Service the other day e dia babontin che o masam na de media me feel say e ya worodo riada but the worrying is Ghana Statistical Service na Nkasaka said there has been an increase of 330,000 you know in terms of jobs no na make us na ene yenya 1 million no say Q1 no MI 330,000, Q1 to 3, MI 330,000. Yeah, then we are left with only 1 quarter to end the year. I think so. And do you think say Ghana Statistical Service? No, I think that Ghana Statistical Service yeah principally focused on public sector job creation. Okay. You get the point. And now, send your make no.
obua obi no no atimi ye na adwuma timi fa nipa ba ko mienu eka ho a say no so ye form employment ana say nkokon ketenkete a ye de ama amanfo yi so fa nipa ba ko kra betena ho na ono so ehwe nkokon no de bia na bosom ye ma ne kakra na otua ne kaba de ya say ye adwuma adwuma wura asemo a ye kan ye adwuma what you say national apprenticeship program no me ade ni nyina ye dey adwuma but I think say this is something that we need to bring clarity to. So in the fullness of time, now I know say Minister of Government Communication, maybe or this, I'll break down in so that all these doubts will be confirmed. Sure. Coming to the issues of corruption. We say Mampeni Tachi or not say a big in a court or my infishimuni the idea or Mugusua or more prosecuting. But campaign amoye na ni bre amode ka oral aye bibi oral identify no ma bebre and ye buy ya nkofu enmu de bebre diska ye bechi wo ni ade Attorney General beka say oral kra no ma bebre ye chaff later on ebra oba betina so as an Attorney General and that's all say ye betimi ehu high level prosecution because the enema see there as a bebre na Ghana for no be so say nye no na wo mo hwehwe as obi a wo enchen see obi o te ba bi kakra bi ni akofa no ko mo hwehwe major ones bi appointees bi anenke se wo mo akoye ye ministers ni sa no make no for real time ni anenko mo bepie but as wo mo so say ne nanam chenchen a eni da so eni da so ho pa na omo ka say aban ekun a okun ti keta ahye kankan ne proye ne nam chanchan ni ni say o he aban we mu a some of the high profile o he aban dada yetwa mu no a high profile corruption case pa o man sika kodi mu pa ye national service scandal no okay ene gift your worry aboaje any euro says be o mu gina court o mo trial e dey e koso den ukọ NPP Yura Mustafa Hamid asemwa eyede ye wo ho no eno nso ewo court ayede ye di no den ukọ Skytrain ya Yura Christopher Miya wakumfi oni CEO no so mo so gina court ayede ye di o masem den ena ye ka keta asehye kankan ne proya enye se ye chi nipa edena bodua ma bonitu nko na kire se ye ko keta asehye kankan ne proye so utimi ko jisika no nso ede ba eno nso wo ko keta asehye kankan ne proye mebo na wo hwe ye ba aban mu a under this oral no sika aban age afri woni a wi a oman sika hono yakeka bom sesi aye 600 million Ghana cedis. Right. 600 million Ghana cedis is about 6 trillion old Ghana cedis. Bebre. Yoko na age say sika yo. And this sika is NDC Abass say sika nyina akodi botofimu. What you say? Ena there was ena cases are Attorney General eye enhwehwemu ene anamawa wotu sene be ya ode asem court to aye montungu no. Cases n'enkwanye 462 cases and as I say a work court adia Attorney General ye dey nhwehwem kan ofori ata asem a wo kan nipa mu wode ne ho akamura wadane ne ho obi a oye finance minister ono so on GP enne wawie na bebu ankonta wadane ho atukotenani na onu so obi kodi American so a wontimi mu wura ho nkwache no eye mramu ana ode be dey be ko Ghana for na ya na mpempi no hu de ye dey ye pe because you are Rollins by no more say hey Junior Jesus let the blood flow Junior Jesus let the blood flow and o chenko bi office o my corruption and as o ma di o man ne bone and ye de omo ebo eduam and na dimaya ye dey ye ku omo ni and na oba Ashanti region ha the entire nipa bebre MP NDC sa na ma na ye dey course no and now ye nyina 1992 ye tena sitting team ye say yempese soja ban ebedi o mine so na asemba nipa ye chewa ye nhye de ni wasem ye kura na ye de waboduam nti yemfa kabima mi kabi nya de enya adwuma na inherent in the kabima mi kabi no e ya de be a friend due process sa akoko awo ye chew se unsa de sika mu kura no wawia yentimi fa moduam nya de enku agese ye de ufa through the judicial process nti se ena omampanyini eka se obi awieska obeche no
ɔmampanyini na ne tumi a obetumi achi obi na ɔno adi na asɛm no wagyeli no ɛyɛ judges na ɛyɛ dɛ nti yɛka ɔmampanyini asɛm no nso no yɛnka judges a nsɛm wo bi a bɛdi ɔmo nso yɛ dɛ ɛdi asɛm a ɛba wobɛdi na wotu ahyɛ a wobɛtu ahyɛ bɛyɛ 3 or 4 days no wotumi hyɛ 2-3 months ɛno no ɔmampanyini independence of the judiciary ma ɔmampanyini ho kwan ma ne nyɛ dɛ intimi nkɔfa sa ɔmampanyini hyɛ bɔ sɛ ɔba obɛnya court wɔ no bɛhwɛ corruption ko a ne ade and the chief justice set up that court ɛna attorney general so the bail don't you think say ache attorney general the bail be court a public tribunal no a ɛwɔ constitution mu no bɛyɛ dɛ ɛbɛbam yɛka public tribunal deɛ a ɛno deɛ ɛnyɛ judge na ɛyɛ dɛ ɛnyɛ judge no nko ani take decision sa asɛm no yɛ procurement issue a yɛkɔfa procurement expert a obi a wɔn nso wɔ experience no nipa mmiɛnsa wɔn te wɔ asɛm no so ɛno asɛm no yɛhyɛ ne sɛ wuntumi ntu nhyɛ more than 3 days nti ɛbɛma asɛm no ayɛ dɛ akɔ n'anim ba me deɛ me feel sɛ nsɛm dodoɔ no a yɛde akɔdan court no yɛsrɛ court no nso sɛ wɔn nso ɛnka wɔn ho na nsɛm no wɔn nyɛ dɛ wɔn ndi no abasahare so na yɛhu nsɛm no ne duagu brɛ nipa ne de bɔne a yɛmfa ne nkɔtum wawie ɔman sika yɛnyɛ dɛ yɛnyɛ sɛ ne hu so nso a yɛnya anoma no nyɛ dɛ ɛnkɔ bebree na susu sɛ NDC NPP deɛ benkum dware ne fa ne dware benkum sa in the fight against corruption there are 3 stages yɛwɔ investigation yɛwɔ prosecution and yɛwɔ conviction investigation and prosecution no ɛno ne ade a ɛwɔ ɔmampanyini nsɛm ba conviction ne deɛ ɛwɔ judiciary ne nsɛm ɔmampanyini nyɛ dɛ any control ba so far investigation ne prosecution ne deɛ sɛ obi agye tum sɛ ɔmampanyini yɛ dɛ ɛyɛ na po mu nyinaa ɔmo nneɛma ɔmo yɛ wɔ ma asset ho ne ade nyinaa still yɛ koda so yɛ dɛ investigate ɔmo a yɛpɛ bibi di ɔmo yes na po mu deɛ no yes ne nyinaa wɔ hɔ sɛ na po wakɔ yɛ konom ne ade nyinaa Dr. Baumia on sɛ Dr. Baumia deɛ ɔyɛ OPDS ɛne Pualugu dam ne nyina investigation ɛkɔ so ɛnyɛ nwanwa sɛ yɛbɛda asɔre yɛbɛte sɛ Dr. Baumia nso yɛbɛdɛ yɛbɛfrɛ no na Ghanafoɔ no a ɔmo yɛ crucify him let the blood flow no ɔmo a na ɛbɛsa yɛ crucify him nti nsɛm a yɛka ne sɛ duru sɛ the acts of accountability hit strongly a mo obi ameka say dey political witch hunt so government has done so well say ene o man sika o PPP 600 billion yes ka keto o 600 billion ene no yes ka keto yaje under ora ye the cases are investigation over 400 cases are work court high profile cases are hold be 15 ni nyina e work court court ye dey enti aban ni guso awotu anamo yema yɛmfa mpaibɔ ntaban n'akyi ɛma yɛnhyɛ aban sɛ ɔnkɔyɛ ade a ɛnimram sɛ aban susu sɛ obi awie sika nti yɛkye na ne yɛde nabɔ edua mu na tɛn ɛba saa na yɛmfa kabi ma menka bi ɛne ɛyɛ due process no a yɛ nyinaa yɛpɛ no yɛmfa anyɛ dɛ yɛmfa anyɛ adwuma but yɛwura Mills ka asɛm bi yɛwura Mahama Court State of the Nation ɔsa kan ɔsɛ the wheels of justice grind slowly but it will definitely get to its destination definitely no na ya na ebre no it will definitely wamaye what we say embremu no yɛsɛ justice hurried is justice buried sɛ woyɛ w'adwene sɛ wo patentene na woyɛ nneɛma abasahare so a anhwɛ ano akotietie obi fa ahodie so ɛna in criminal law in criminal prosecution no asudi a ɛda wa wo bi kwa adu so no ɛso meaning the standard of proof no prove beyond reasonable doubt what you say and the principle ɛwɔ akyire ne sɛ say yɛde yɛbɛma 99 criminals afɔ ɔmo ho adi dan sɛ nipa baako a wondi bɔne yɛde ne bɛtum nti ansa na court bɛgye ato mu sɛ yɛmmoa obi fɔ sɛ wadi dwiri mu no na wahwehwɛ mu ahunu sɛ bibia kyerɛ sɛ ampa nipa no bɔne ɔyɛ yɛde ne kɔtum ane ɛho sɛ ɔyɛ nipa bɔne ni basa woka sɛ yɛmfa obi nkɔtum because wo adwene mu no wadi bɔne na yɛmfa na amfa due process mu a na yɛyɛ ayusu
the cohesive machinery of the state to trample on fundamental human rights. And also you had the case here in the country. How did you feel, Bram and Penny Kasa, who Dom Kumano now Omukra Kuku? Kuku is now break Kamadi. Now Omode Chrem Mampenny, in fact, after your mark in the Nadia crash Mampenny and some and a lot of them no share cheers, no, I didn't know Kuku cheers. Omuchese and another down Kuku in 2017. Global shocks by. In terms of cocoa prices, but Okushin farmers ni maintain price no. Adana mon share kwan bi so nye ne sa na mwa danse eni ekuafo ni bi su but they be so kire se omo ye okay so hwa NPP fo no kire se dodo no an esu. Oh, won say NPP fo no. Omo ba ban mu no anase omo kotena efie no. Omo mpa ya omo ba ne se NDC aban no ye be yem fom so kase bi. Nanka omanya gina so dia ka kire Ghana for se ye ka kire mu ban hire nkanyame ya fi adi kan ya fi etosu mienu no asem kesie bia ntimi nya dai e ma ne homene so omokofa asem bia de tare na aye dai na wai enti no asem kokwa asem wo ya aba sebe enya asem a efri aban ya aban na emu meye bibia be sankan wiemu ama ewiase koku bo so nyina ate no ena omaye omadwene se omuso mu aba inhranka nyame se ne koku akuafo no ano omotene ma ase wo hwa engagements na eba abonten no ne ontimi hu ne makra no owo ne babia e bi ono so ye krachi ni a ono so timi ko social media ono so timi ko Bloomberg timi ko Reuters ko hwe se ne esito koku wiase adwaman so e de ebebo on se o pade ba kwa ni o man we di ni ye pa ye kuku cause free kwa penny pence ade ba kwa eboa ye mi nyama no ni sika de be so o man no ase ansa na good kura be ba ye kuku na oba ye kuma se ha efie bebre wa asafo bantema kro from nom ni ade nyina ye kuku ska akrachefo bebre na omo kro mo ha omo di ye kuku ska be se mo ani ase mo ani akohwegu da bi anya no kresa kuku ya ade a adi omani ho afufie pantiko NDC aban entoto koku dwumadie no na koku akuafo ase na bra MPP NDC efra aban mu 2016 no ye ja MPP koku border na ne positive equity eye 1 billion na chese ye ti o maka ene o majapade o munyamfa so ena o mu project e kra se sa ye no mo be syndicated loan or mokoje ye no na for 750,000 metric tons 2016 asema make a chewe ye we ye na 966,000 metric tons to munya a surplus of over 270,000 metric tons and nko de be $400 million surplus na bre omo tieni pa ba na omo free aban mu no kabotimi anka se omaja a negative equity of 3.8 billion na chese wote omaja pade ne omokabo mu a omaja kokobod ne ka kokobod no aye ja omomfaso no omaja yeka ena nya no nko a omasa contractual commitments ana say enema omode omonsa akohwehwe ase a wo se kokobod bo ho kana no nko 32 billion is a koku rules no ne ade no okay ejo how no ane koku akuafo famu dudu no ano say ye wonkofo bi a ye de ho ntansa pa bebo mo ye MPP4 na ya akoye se okotre akọwe ne mako na aponkyerani na ebete hu fifiri ba yewura mahama de o se wa ma ajajuo etwa wa ma se obebosu dwetre akere Ghana fo se ba man sinsuo mansan no ham se ne etie bia wo ha no be de obetu ase na de ya ne se obi abusua panyini bibia bedi ade na wagya abusua ne ka wa se abusua no na abusua panyini bia ba ono esiesie se obetutu abusua ne ho ka na de wagya abusua ne ka no te ho se babu no ne ade a abufu say mo course mu ja kakaka 1.8 billion almost buy no at least almost do say omo kana mo ja no so de me ba udi tie me ba say ye ja kakra no a no more negative equity of over 1.8 billion to odi ya na balance but ye cocoa board no mo negative equity ye 32 billion e ka botini anka say omo ja cocoa board no e 32 billion no e mu 26 billion cocoa roads akwan almost omo be akwan na room to me kwaji bi wo western region no a odi hu sika akwan a yede bi ma apalu akwan a yede ma apalu a odi company bi e friend Puma esa ko change di ye Puma no
omoje ye omanye ne ho kanko a eda cocoa board so 26 billion dollars. Yeah. Now out of $26 billion no emu $21 billion 2019 enfiem yensape and NPP for the bro sa ka twitwiri di na ye da egu ho enu akire no cocoa bottle cocoa board be use so esan mo kofi ani pepe di ntino o mato cocoa bottle a ye be use no the next 10 years e de egu ho ne cocoa board ye dey etua ho ka cocoa bills nso o mokoje yenom ni ade nyina no nyina o manye dey o mantua ti ni nyina be ya asodi a ye dey ada aban so ba aban ba ye no onkasa aka no ogu so a wo ye dey wututu a ba kokwa afi we du asem na so a mepese obi cocoa kuani a otiemi ye di enti a cocoa buo efri Kwame Nkrumah person be sinne no ebo ni nyina fa akonde bia no ye se eniema bi ne ehwe so e de hye cocoa buo na wo ba wiase nyina niema mienu pe ene egina so e de hye se cocoa ye beto ni sei anase ye beto ni sei de di kan e ye se ne ye si to cocoa no wo wiase adwaman so akokwa meboa ena de etoso mienu e ye si kasem na ho oden ye dey e wa ha ti niema mienu a ye gina so e de to cocoa the prevailing world market price per ton and the exchange rate and right principally but wo hwe ebra na NPP wa mu na omutri yeye February 2024 cocoa buo no kosru wo wiase adwaman so akodru 12,000 tons $12,000 per ton agokwa wutie me $12,000 per ton $12,000 per ton no the exchange rate of 15 cedis kra akukọ tie mi ye pa kokọ kra ni bi antie o na 1 ton bi anso ye 16 bags so di divide a akukọ NPP abreso kokọ se ni esi to bag ba ko bia wo wiase adwaman so no 12,000 titisika no 120 million akukọ asai na omode ma kokọ kra ni no omuma cocoa kuani no 3,100 na che se ne ani esi to cocoa wo wiase adwaman so no akokwa NPP fo che sika nim dumienu e na omuma cocoa kuani no a ono eti cocoa ne ho mpenten kwa osori ahomachete ahasuo ode obo oyi cocoa so nkrampan akate bo cocoa de ne sadwi cocoa mu sabi ma ne mo mu nyina wo no mu che ni sika nim dumienu e na NPP aban no fa ankron e na ode miensa ma cocoa kuani no eno no na on ma fertilizer no ma fertilizer o mass spray ikura na enye papa bia improve seedlings nyina na enye papa bia akukwa wuti sawo ehwo na yeye ka say de aban wuye no ubu kokwa akuafo sabi kwasia na yenye wa aban mu a na ye to kokwa 1 ton bag ba ko bia wo wiase adwaman so 120 million a enka ya ma kokwa kuani bia no ye be ma no 6,000 na ye ba aban mu yes ye ba aban mu na niema ejina seya ye to kokwa bag ba ko 120 million wo wiase adwaman so a na exchange rate no nso gina ba bia ejina ye be ma kokwa kuani ne 6,000 ti sa asam no ye kan no na ejina senye ye si to kokwa wo wiase adwaman so ne exchange at the time ene na ye ba aban mu ena fofi anto ata na wadware abamu kokwa buo sha ase ese ye dey etiba form enei but the concern is a more kasa ya na munim se munni sun control se bi ambeba na meba enei ya ye kasa yi kokwa buo no ate aba form a abedru about 3,700 per ton exchange rate yemfa no 11 cedis kra tie ni NPP time kokwa bag ba ko bia wiase adwama so ne ton 120 million enne under NDC wiase adwama so ye to kokwa bag ba ko bia about 2,600 2,600 o and aban say o ma kokwa kuani 2,588 right na cha say aban se ne esi to NDC aban se ne odwene kokwa kuani no hunti no se ne esi to kokwa o wiase adwaman so no wache sikanim edu ena ode nkono ne fa ede ama kokwa kuani no right enti akokwa se wo kasa NDC aban asisi kokwa akuafo a enye no kra na akokwa se wo pese ohunu se wo hwe se ne niam ekono a NDC aban ne kokwa akuafo adini ya hwe ne ekoso wo Cote d'Ivoire emre bi a atwa mu no se Ghana
yɛboɔ no wɔ fam na Cote d'Ivoire ɛboɔ no wɔ soro a koko kuani no nkasa o ɔfa ne koko ɔbɛsmɔgɔ de ayɛ dɛ akɔ Cote d'Ivoire ɛdeɛ nti na nnɛ koko kuafoɔ ɛmfa koko Cote d'Ivoire ɛnkɔ Cote d'Ivoire because necessary yɛboɔ no a yɛtɔ no wɔ Ghana ha yɛ almost 2,600 no Cote d'Ivoire according to Reuters ɛnɛ ɔmo to koko bag baako biara about 1,500 and not 1,600 baby cry 1,300 almost from March yes from March first of March or March I say enti Ghana cocoa bag baako almost 2,600 26 million Cote d'Ivoire cocoa bag baako 1,500 just a boy I did to cocoa or Ghana hano Cote d'Ivoire close to 900 800 Ghana cedi difference not just say Ghana you move Abraham Mahama move koko kuani no kwasia na ode hihye ye gu akwam se what the bibi ba say ye be ya ne mra okay akoko ye twama no ye mra ne so ye say enkomo ne ye de no na ade e san ba bi fo ye Abraham Mahama e de hihye ye bi gu akwam mu a Ohawa NPP did two cocoa so no year free ho or see cocoa board cocoa road kano a mo de be two cocoa esono waje e de akoma highways for so omonye de omontua Minister of Finance mpentua cocoa bills ehun kano or see Minister of Finance nye de ntua say what they call parliament am ya ye nemra ye be ye price the regulation ye be ye nemra say ye si to cocoa wi ase adwaman so bia no ye chemu du a ye mfa nson ne ma cocoa ekuani enti ano no nya aban na ebe determine bio ti ewiase aman so a wo ye cocoa ekuani a wa wo tena se eba form a ebe dey ebe form enti esre cocoa akuafo say NDC aban ye ba ya ye sha se che fertilizer free ye ne ba ya ye de niema bebre ba ya ena aboa cocoa ye nsa ntimi me ye ho sabi ensechi sayemfo na de ya ba ye nim se bo man ya begu nemom ba bi NPP ede ebesi ye no na nye ba ye tutu anamo se ne be ya cocoa sector no be sa ye de agina ne naso bio panisi adidi da ye chen adidi prekun ye se ye Ramahama ebe take decisions we na cocoa sector na agina dan say ye be kwa koduru ba bi na cocoa sector na gu a ukoko gudem na unya sika me anya dai ye nto enti asire obi NPP for de sabi so sabi anya ado omatetsem na omo asem omo kekanom ne ade ne de mamuntie omo na de abeduru ba bi aye de ye duru ba minim say enhihya ye Ramahama de gu akwa mu sese cocoa no ye mfa nkosi awawa bio no ya ye be pesika cocoa bills ya to ya ade na ya biebie eye factory wa ha na cocoa no ya dan ni wa ha cocoa nso dan ni kakra bi abroni fra no value addition no a ne value no cost ro be 5 times e be ma nipa nya adwuma ye de be kwa amano ne akoton anya broni sika de aye de aba e be ma ye nya control awo ye cocoa so na enkoya ntiasra mo munya abotre na monta ye Mahama echi na mamunti NPP for atisem no na afia di ani ma ekọ nimfie mienu so no cocoa sem no be say gina ne naso ama cocoa for asa ate omobre eso de say no quickly just a minute on that global shocks be a imminent as a enam kwemu eba kakra which is on fuel ye hwe Iran ntokwa ni ade a enkran say MPP for say the minority in parliament some of the MPs grab big comments on their page womo say Russia and Ukraine de no momo anti wo mase enti for this excuse say prices no cost ra eni say mo be defend the cra well prepared kakra on the MPP for na kwaye nkofo bi asese no enka me yakoye say omompe o mining punto Ghana for dollar no ne petrol aba for mo ho atom no omompe because entokwa esi no dynamics bebre ne wom entokwa ne betinye twachina etwachina all those global economic headwinds no be there be koko but na ukọ MPP ni bia page a omo bompa ye se ntokwa ne nyina mu na prices enye dey enkosoro na Ghana for enye no no ma sha ase kekan say ai omo no Russia na odwan be wu no mu ya friend odwan funu me ne wo kasa ye bo bia anye dey enkosoro ba omo de omo bompa ye se petrol bo anya dey enkosoro na nka na ye se beto gallon 1 million na aban ye kokan mo se ye kan Russia Ukraine man tie ase enti mo so mo kan we nyina ye dipia ka enti na wo ye Ghana ni na wo
unkoto dwanim na wo bompaye etia honhombone akabrechi a omo pese o man no brechi be boyen na economic eye sikasamo hyehyɛ ya adi ya ye ho atoyen no ye besa akwa ahokyire mu a o bo atia obi a botia NPP so yes because omo bompaye se ntokwa no ebegyina mu ache na petrol bu aye dey akoso you see untimi mfa Russia and Ukraine war no and compare Israel, America, and Iraq. You know, geographically, it doesn't make sense. Osha Ghana, your top 10 largest traders are no Mudija. Russia and Ukraine no Mudianka. What you say? Okay. But baby, I can wear straight off moves on. It was strategic importance. About 20% of global oil. What you say? And the one sooner and Yama be free Asia, Abass na ko Europe, na connect about Africa no. A one day ever. So I want to say baby Koswa. Our direct impact what you say in the prices of crude oil and only are there. But you want pay say bibi kranya day e ma na NPP for mo pay no a mo bono a no mo munima konfo e ko mu gunsa o mo ye nkramofo ko malamfo say na nka ade aba ti asem aba wo akwala yare oda ho na wo se o akwala ni wu a mo hwe ye no man kasa ye ne ekun no tie adwenboni we that is how the NPP people are thinking sanya me kan ya ko ni nkoto bia ni mu obompaya o mo bi ntia NPP because na NPP 4% breachi be boyen na ye boye Ura Mahama so bo but insha Allah nyankopon a odi Ura Mahama abedru ba bi odi na dru ongu nani mu ase na ye Ura to force na ye nsehye yo ne ye Ura samejamfi problem ne ba enye kwata asawo se crude oil bo kosoro gold bo nso be kosoro me bo a enti e be bo gold bo ye be bo go enti wo pe bo ato aba no ma no be be de wo be gina ye wura ato force no atena se ahwe scenarios ni nyina worst case scenarios se we kosoro na we kosoro ye be ye charters ye be je ha ne ye de ne asha enti NPP fo a mo bompa ye se entokwamra na crude oil nkodu $120 and not $200 per barrel no apem say you for mo gina tuo nyina be dey e be ye kwa obekọ regional position biem Debbie onko bi on say o hwe since 1992 menkwa ne sebi obi anyame adoma propaganda secretary any communication officer made in 8 years e wa Ashanti region okay sani Ashanti region di nti obi aba na odi for ano ko menkwa ne made in 8 years enti they say there nti onko sabia so you say aboa no na no wase de ekro didi koto asuo no ne di ntwa asuo de nipa betimi aye e de aboa na manyoku e wa Asante mantem ha bia na maye dey maye na e bia emre ko nanim no emre ko na o no de yeguso aye consultation ba e bia emre e ko nanim no say yesi dua twere bosom na e cha me si dua twere bosom na e cha eno ankasa nso tumi dane bosom na ye dey yi e di asom at the regional level Yewra samejamfi asomo man nese yewra jamfi etu nanum tuo so wonko biewa na nsem o manfo keka se yebetimi asi nanan na amana ye ne ne mpanyimfo kasa na omoji etumu a ne ye won kwane ahoden a obekọ yedru ha etwonru ha ye mpam ne danta enti edru ha ye beka echina de enti a ye nyina ya bepie kumase ne fakese pa ne se yewra samejamfi ye nyina ya ankasa ye dofo a abonefo bi ekoje eye ne ho kani naja enkwa free ne nsem ya no echina na ye ne na awotweda na awotweda no ye no wo eye officers mess enti asre ejamfo NDC fo nyina DCs constituency executives se nyina ade to wani anye wa na wuyi enti obi amra na Yewra samejamfi ene ne ho kani arrangemfi yemwa omo na omuni omo papa na watcheda ye da obi bia se nyankopon hira right there that's lawyer Abass Nurudeen, Ashanti Regional Communications Officer for the NDC, of course CEO for Social Investment Fund and Otin in Kano ene de